салом шунавандагони азиз, охирин таҳвилоти тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 29 майи 2020 сол аст. хабарҳои рӯзро аз омори вируси COVID-19 дар тоҷикистон шурӯъ мекунем. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, ки то ба ҳолати имрӯз 29 майи соли 2020 дар тоҷикистон 3686 нафар гирифторони вируси COVID-19 ба қайд гирифта шудааст, ки дар як шабона рӯзи охир шумораи сироятшудагон ба 123 нафар мерасад. натиҷаҳои марговар аз коронавирус дар як рӯзи гузашта ба қайд гирифта нашудааст ва шумораи умумии қурбониён аз оғози эпидемия 47 нафарро дар бар мегирад. теъдоди бемороне, ки дар як рӯзи охир шифо ёфтаанд, ба 95 нафар мерасад. дар маҷмӯъ шумораи шифоёфтагон 1769 нафарро ташкил медиҳад. طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری، حالا در شهرهای دوشنبه، کولاب، باختر و خوجند آزمایشگاه‌های ویروسولوژی به فعالیت پرداختند که تشخیص بیماران پرره و طور رایگان به راه مانده شده است. در همین حال وزارت مالیه کشور خبر داده است که در ماه می سال جاری به معاش ماهانه کارمندان ساحه طب مبلغ عمومی 4.2 میلیون سومانی دیگر ضم گردیده است. бармегардем ба русия. як зодаи тоҷикистонро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳри нижнии новгороди русия дар паҳн кардани маълумоти бардуруғ ба воситаи интернет гумонбар метонанд. кумитаи тафтишотии федератсияи русия оид ба вилояти нижнии новгород дар нисбати блогери тоҷик фахриддин мирзомуротов бо аломати моддаи 207 прим 1 кодекси ҷиноятии федератсияи русия, яъне паҳн кардани маълумоти бардуруғи оммавӣ дар бораи ҳолатҳое ки ба ҳаёт ва амнияти шаҳрвандон таҳдид мекунад, парвандаи ҷиноятӣ оғоз намудааст. ин моддаи кодекси ҷиноятии федератсияи русия аз 4 қисм меборад буда, вобаста ба ҳолати содиршудаи ҷиноят ва хавфу хатарҳои он ба ҳаёт ва саломатии одамон, нафари гумонбаршударо аз 200,000 то 1 миллион рубл ва ё аз 8 то 10 соли зиндон таҳдид мекунад. ба гуфтаи муфаттишон, фахриддин мирзомуротови 40 сола дар саҳифаи шабакаи иҷтимоии инстаграми худ паёми видеоӣ нашр кардааст, ки ба ҳаёт ва амнияти шаҳрвандон таҳдид карда, инчунин ба фаъолияти мақомоти тандурустии русия таҳдиду таҳқиқро раво дидааст. фахриддин мирзомуротов дар навори худ сокинони осиёи марказиро водор мекунад, ки ваксинаҳои зидди коронавирусро истифода накунанд, зеро ин ваксинаҳо ба ақидаи ӯ одамонро дар тӯли 3-6 моҳ мекушад. ӯ ба масъулон муроҷиат мекунад ва аз онҳо даъват мекунад, ки ӯ ба мусалмонон муроҷиат мекунад ва аз онҳо даъват мекунад, ки аз ташхиси COVID-19 нагузаранд ва барои нишонаҳои сироят ёрии таъҷилӣ даъват накунанд. иқтибос овардааст радиои озодӣ дар шарҳи ҳодиса. 26 марти соли равон дар назди кумитаи тафтишотии федератсияи русия як гурӯҳи махсуси фаврӣ таъсис дода шуд, ки интернет ва паёмнависонро пайгирӣ намуда барои муайян кардани тақаллубҳо дар бораи сирояти коронавирус ва инчунин дигар маълумотҳои носаҳеҳ, ки ба вохимаи шаҳрвандон мусоидат мекунад, кор мебаранд. мақомоти русия то ҳол дар бораи парвандаҳои ҷиноӣ дар бораи паҳн кардани маълумоти бардуруғ дар коронавирус хабар надодаанд. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. имрӯз як кӯмаки дигари башардӯстона аз ҷумҳурии ӯзбекистон ба душанбе хоҳад расид. шоми имрӯз аз номи президенти ҷумҳурии ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба душанбе боз як қатори иборат аз 19 вагон бо кӯмаки башардӯстона мерасад. сафорати ҷумҳурии ӯзбекистон дар ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст, кӯмаки навбатӣ аз маҳсулоти хӯрокворӣ ва лавозимоти тиббӣ иборат буда, беш аз 1000 тоннаи онро орди хушсифат дар бар мегирад. дар аввали ҳафтаи равон ӯзбекистон ба душанбе 24 тонна маводи доруворӣ фиристод. қаблан 9 апрели ҳамин сол 18 вагони роҳи оҳан бо орд ва доруворӣ низ ба тоҷикистон аз номи ҳукумат ва мардуми ҷумҳурии ӯзбекистон расида буд. рӯзи 8 майи соли ҷорӣ 8 нафар сироятшиносон ва табибони бо таҷрибаи ӯзбекистонӣ бо як тайёраи низомӣ ба душанбе ҷиҳати кӯмак ба ҳамкасбони тоҷикӣ худ омада буданд, ки ҳамроҳ 10 тонна таҷҳизоти тиббӣ аз ҷумла 10 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ низ оварда буданд. 9 май бошад,
تاجیکستان 144 از 144 کانتینرهای موقتی سیار طبی در ورزشگاه بوفنده دوشنبه که از ازبکستان فرستاده شده بودند به بیمارخانه سیار برای گرفتاران بیماری‌های صورتی بنیاد کرده بود. آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و از روسیه و تاجیکستان به افغانستان همسایه کشور میرویم. در چند حمله های تندروان در ولایت پکتیکای جمهوری اسلامی افغانستان حداقل 15 عضو ارتش ملی افغانستان و نیروهای مرزی کشته و 9 نفر دیگر مجروح شدند. خبر میدهد ریا نوستی با استناد به ولی ولسفولی پتنه محمد احمدزی قید کرده می شود که در نتیجه حمله مسلحانه 9 سرباز ارتش ملی افغانستان نیز مجروح شدند. شب گذشته جنگجویان به 3 گذرگاه سرحدی حمله کردند. مناقشه ها تا صبح ادامه داشت. اقتباس آورده شده است از سخنان محمد احمدزی. مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در نتیجه زدوخورد با گروه سلاح بدستان تندگرا یک چند نفر آنها در جای حادثه محو کرده شدند. از زدوخوردهای مسلحانه در منطقه های جداگانه افغانستان در زمان صورت گرفتند که طبق توافقاتی که روز 29 فوریه سال جاری در شهر دوحه دولت قطر به امضا رسیده است، مقامات افغانستان بر عوض 1000 سرباز اسیر افتاده امنیتی ملی افغانستان باید 5000 جنگجوی زندانی را رها کنند. مبادله یکی از چاره‌های تحکیمی با اعتماد برای گفت و شنودهای بین الافغانی محسوب می‌یابد. در ایالات متحده آمریکا با دلیل پاندمی از کرونا ویروس بار اول در 124 سال اخیر ماراتون بوستون که امسال از 20 اپریل به سنه 14 سپتامبر موقوف گذاشته شده بود در نهایت بکار کرده شد. طبق اطلاع سامانه بوستون ماراتون 2020 قرار شهردار بوستون آمریکا مارتین یولشن در این خصوص قبول گردیده است. مسابقه دوی بوستون بار اول است که در 124 سال اخیر قطع می‌گردد، اما حالا تشکیلاتچیان قرار دارند که ماراتون را پورا بکار کرده مسابقات را با راه مجازی عوض کنند. اشتراکچیان آن باید 42 کیلومتر را در طول 6 ساعت طی کرده تصدیق وقت ماراتون را به کمیته تدارکات پیشنهاد کنند. با اشتراکچیان بوستون ماراتون 2020 لباس اشتراکچی، مدال و تحفه ها ارسال می‌گردد. در ماراتون بوستون ده ها ورزشکاران کسبی و بیش از 30,000 دونده شرکت میکنند و همساله بیش از 1 میلیون نفر آن را مشاهده میکنند. سال روان تشکیل کنندگان ماراتون به خلاصه آمدند که چنین یک چاره‌بینی بزرگ عمومی را با رعایت طلبات مسافه اجتماعی با مقصد پیشگیری سرایت کرونا ویروس گذراندن غیر امکان است. از این رو امسال بوستون ماراتون 2020 بکار کرده شد و تنها برای هوسمندان طریق فاصله‌ای برگزار می‌گردد. یاد راست می‌شویم که نخستین ماراتون بوستون سال 1897 برگزار شده بود. در آن وقت 15 نفر در ماراتون شرکت کرده از اشلند تا بوستون دویدند. سال 1918 بنا به سبب جنگ یکم جهانی کمیته تدارکات قرار کرد که مسابقه را در شکل استافته گذراند. سال 2013 باشد در خط مره حمله تروریستی صورت گرفت که در نتیجه آن وقت 3 نفر کشته و تقریباً 300 نفر دیگر مجروح گردیده بودند. کارشناسان با وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کردند که رده‌بندی اجتماعی مهاجران مهنتی را تهیه کنند. خبر می‌دهد آژانسی ریا نوستی. جهت جاری کردن رده‌بندی اجتماعی مهاجران مهنتی در عرضه باید معلومات درباره وضع اجتماعی و حقوق‌های مهاجران، معلومات بیومتری، طبی، معلومات درباره حقوق ویرانکنی‌ها و جنایت‌های صادر شده باید جمع آورده شوند. طبق ارزیابی‌های مختلف از 9 تا 11 میلیون مهاجر از کشورهای گوناگون همساله به فدراسیون روسیه بهره کار می‌آیند. پیشگویی رشد اجتماعی و اقتصادی می‌گوید که تا سال 2024 اهالی روسیه تنها از حساب مهاجران مهنتی 3.8% افزایش خواهد یافت.
رده‌بندی عمومی الکترونی شهروندان در یکچند منطقه‌های چین نیز مورد استفاده قرار دارند که برای تحلیل کارشناسان بین المللی سیستم ساکنان را از خرید چیپ‌ها برای نقلیات، دسترسی به تحصیلات، خدمات دولتی و دستگیری اجتماعی تصدیق و معین می‌کند. سیستم مذکور از جانب حامیان حقوق انسان و هم در داخل چین و هم بیرون از آن مورد انتقاد زیاد قرار گرفته است. شما مهمترین خبرهای آخرین روز را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.